Kako je u saobraćajnoj gužvi nastala najpoznatija maskota mondijala? Da li znate da je jedna saobraćajna gužva stvorila najkontroverzniju maskotu svetskih prvenstava? Sve je počelo 1985. godine tokom pljuska u Milanu. Italijanski dizajner Lucio Boscardin zaglavio je u koloni i gledajući semafor kako prelazi iz crvenog u zelenu, dobio je genijalnu ideju. Na licu mesta nacrtao je figuru sastavljenu od kocki u bojama italijanske zastave sa fudbalskom loptom umesto glave. Bila je apstraktna, futuristička i potpuno drugačija od svega što je svet fudbala do tada video. Kada je raspisan konkurs za maskotu svetskog prvenstva u Italiji 1990. godine, njegov rad je pobedio ispred žirija sastavljenog od najvećih imena italijanskog dizajna. Ali ostalo je još jedno pitanje, kako će se zvati? Ime je izabrano na potpuno neverovatan način. Milioni Italijana glasali su putem čuvenog Toto Calcia, a među 5 ponuđenih imena ubedljivo je pobedio Ćao, najpoznatiji italijanski pozdrav. Kada je maskota predstavljena javnosti, izazvala je pravi kulturni šok. Jedni su je smatrali previše hladnom i čudnom, dok su je drugi proglasili remek delom modernog dizajna. Ipak, vreme je pokazalo svoje. Ćao je postao jedno od najprepoznatljivijih maskota u istoriji sporta, a njegov lik našao se na milijardama privezaka, stikera i suvenira širom sveta. Da li ste znali za ovu priču? I recite iskreno, da li vam se Ćao dopada ili vam je i dalje jedna od najčudnijih maskota svih vremena? Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share, subscribe.